यलय सचिव चिन खुम स्काउट ते त कोभिड-19 पदक बिगुदु उपप्रमुख मञ्जिला स्काउट क्लैप स्काउट क्लैप स्काउट पॉन्स क्लैप त्यस्तै गरी पॉन्स क्लैप पूर्ण महर्जन नेपाल स्काउट ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय परिषद लगन खेले विवा यागु ज्याजोले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण अभियान स्वयंसेवक रूपे परिचालन जुपी यलया सचिव चिनखुम स्काउट तेत कोभिड-19 पदक बिगु खा गणेश भण्डारी रिजा श्रेष्ठ सत्यनारायण राजु श्रेष्ठ विक्रम थापा नितेश प्रीति बानिया उसमा हाल्दै होला मुडमा हाल्दै सिद्धि नारायण साई यज्ञलाल देवाली सृजना कोभिड अवारको लागि अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ज्याजोले निम ब्याडमिन्टन खेलाडी लिसे सगरमाथा गयादीमा प्रकाश राज पाण्डे यातन सम्मान यागु ख ज्याजोले यल महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्चली साक्य वज्राचार्य नेपाल स्काउट ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय परिषद अध्यक्ष लिसी यल महानगरपालिका निवर्तमान उपप्रमुख गीता सत्याल नेपाल स्काउट बागमती प्रदेश संयोजक शिवराम अरियाल नेपाल स्काउट केन्द्र पाखे रविराज पौडेल ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय परिषद या दुजलिसिया ज्याजो एकजी सबुता महर्जन ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय परिषद या दुजत लगायत बुती दुगुखा त्यसै गरी